Yeka culture. A crow ama Ghana. A history. Oko UK. Oko America. Oka Ashanti Kingdom. Obieni. Asasina wote so nekura na no waba bontin say enya wodia onu kura onu ane nkasa yemu no na no koyiri kase ye free baabi ne beso ye wampam wanfio which means ebunu asasina wote so na ne obese wo ye overlord do kura no ebunu asasina enya wodia ye po obi amana ye overlord e wo bunu ho a eye tachiman man hen okay enti doma ensa a mekura mi ka say me be say me to doma na kamde ye poultry farm na mahama eye nkoko nkitinkiti ya wo so beso de ba yi na kai do mai hasiase na eye nkoko nkitinkiti me peso bi kura be gina baabi obi gina baabi de eye do ma toto eye Asanteman ana se kumase no na se bi o wo se okomie ko check na adwin because e bia na adwin problem wo yale okay because doma yenim doma doma metima adwon so etwa mo ahia da ben asantehene aba be gina social media so Elbo eye asantefo aba so se moya ade se mudidi obi atemda okay e bi nsida but da bia no eye na naadima bedu ba bonten e be boys na aba so se atemidi a omudi no eye ne de na ni je ho ofo aso a video ni nyina e da online the moment obi be ka se me proud asantini the moment e be ye ya na say you have a problem wo broni so betima ga se me proud e broni wo anwrani so betima ga se me proud anwrani me proud crobo me proud e infantini anka asembe ne o ke be ka no crown Ghana ada ye be use one language eye akan asante twi kasa no ene na be boa Ghana. Okay, we see for me more bibiara pa Adepa TV Edina your Miss Cover Girl, and there I've got one beautiful surprise for you. I mean, say oh chain say obe huni pakro and then you me tap send and a dance your herba and I saw my snare ye di ensema etwebuo e wo system ni mu e dey bro e bia na unnim ne esi me no kase ya me say na ka video bia eye monaguchi what's na be bridge you show so mo can some and this in some mo kan no about Asanteman ne bono issue the beef na ekoso no and me no kase ababa wa bi monaguchi interview no e wo show no so no wakeka kan sem bebrebe yeah as wachana adwen and adwen training mu no I don't know say if based on my opinion I don't know say whether he was being hard on otumfuo or spill the facts meaning say ento ankosi say interview ye be wie no na opinion na miss my opinion whether e be conflict and ye be side no ni na e be wo menu mienu enina ho my entry ho na yenkohwe video nyembra ye ba de aka no me de be hyehyɛ so ama ena mi asantini ena asantefo me bra kwadwo kan asem ye ni kroma na otumfo be ka so o pesca de sese konfanoche sabi o ka frache konfanoche ye media enyo o man ne dia say yampa se asante etimi ma $3 million every month adenti no mo nkoyo o ma de okofa ba ye nim nkrofo mo wo krom akro mo nya asantefo mo di sika koma papa no ye nim omo a wo mo businesses wo Asanteman mo di sika koma papa no eno ye hwan dia enya asante godwa ye tu okrom ha nyina nya asante na free ba akonta hwan sa box site yi company ye wa Asanteman mu ya o mo say chema wontumi di enya asante na sabi yo kafra che ni nyina kasika ni asante awo betimi di aye bibi enso mo oba se ye mo no ama no ahye badwam the whole parliament discuss koye we have businessmen no mo krom ho mo discuss koye ye ni ana ne niam beka port ama graphics mu say na na niam beka ho wo so wontimi nyi so ya asante so wo sika adenti ne wanyi enti na na sa wa ye din atena wa ma de we koso ne se panyi wutena fie ema nkwada adwe nankan ebu nankawe fo edo ka ho bi na menka so na wa ma mo kwan ma mo yesa wo na senka ya manyo ne ye ya MPP NDC na kasa na enkoyi na befre se me pese me ni ase mesi kasa na si se ni ase ayi dagbon ne hwan afo wo ntokwa na ntiansi mu bi enya kufu adonkwa na solve sa issue na wo no of no se no ka ho bi efia bia na awe ne na aso nyant ana me bi sase na so because ono no ankasa ni mu o na so
the American no sabi omo teach ni mama mre bete mase wakini bia waso wo fom okay wakini bia waso wo fom yete ya no otumfuo ye ni maame ayi wo kwasie ni maame ode ni maame ko ban mu company fie no wo bode rosi memo wo bia mpia bonte sabi o kafra che kraman a o wasantima ma mpia bonten tefra wonam fom woni nam dem kra mpia bonten emo ayi wo ja kokro ma mpia bonten because otumfuo kasa wo mote enti otumfuo ni aso ebra wo kwasie ni maame na brafo nam kro mpanyifo nam kro ma wo mo kire se we na mabonten otumfuo woni aso wo fom na waso se de bibi koso a wote no sa nete na Ghana fo nyina nso ya ka ho bi amanyofo nso ka ho because yama akwaya se sebio mpreduasa apart from otumfuo no hene bia ni krom ha biem amanyani bia sori a no ko otumfuo ho no ko otumfuo ho no ko otumfuo mani nsa Ghana mampanyin ordinary kire from mantem wo hene ete wo commande ne se won sori ansi ba akwansi mienu odu otumfuo ho no bonu mu ase enti wo pa kire se wo mo maka wa kire ne se bo mu nya nipa asante nya Ghana ho asante enya Ghana se mo wo history ena mo ne Britain fo ena mo ne hwan still Ghana ni nie enti sa mo de mo dwen mo asante nko ho betimi ay amendment ay atro na man ko amate mo ho ati ase mo te mo ho na ne makwaje mo sa de ne yenya ye kwafuo yenya ye anwrafo yenya ye nkrafo ni mo ayiye afiri mu adan ne ye mana yesa abrante ya wote we ya okaseti adomahini domahini woni fie ena sebe waso o metwi ne mpaboa ho kra no ntua ne ka enka me ye sho kra sesa ne wofa kra na ne krom hine no kra nko ntu kwa nkwatena ma no ne adenti na wasante no ewo sika ne wasante na wo de bo ho adwa bo ho asafo hine ne wantena ho anya adwuma na wo so de kwatena kwasi buroni krom wo buroni na wo ti ne krom sebe wo de tribalism na ye adwuma nka Ghana fo ye be ko other countries Ghana fo ne gu ade ne ye agye we asantini a wo bewu me ye kwa ni mewu se ye kan aka ne do so bebre kwafu asifi Asanteman pon anu nti me so ya ne me de asimi kon ho se ne me so me ye kwa oni me kro mo hene da se be kwa mo Japan oto so mienu Japan tra wo bi kra nka so obeye sa de ni bi atia ne da wo bi nka so obetena social media no wakasa de atia kwa ma hene nka kro ha ye nyina ebe so mu bi because sabio sa wo bu fie panyin a me so me bu me fie panyin ahemfu tinye bi didi bi achi so otena se na ne dia so a ye du fie ye nyina ye yitu a ye mfa tinye nso obi aso wahine wu a ye na ye na awotwe otumfuo wu a ye nsesa ne nya ne 40 days ye be ne na awotwe doma ahine wu a ye be ne na awotwe aso mu na moti a kire na mototo bo ba park so no ntimu pa kire se enne otumfuo atimi asi se wasi eha na doma ahine gina ha sabe ontia na afane afan kan no nkyerese bontin so ni mefa nkodi ana na se kyese se meni mona enya free ni nyina ye wo media general enkyerese bia se bibi pa bi ba mo na nkyɛn a membo ntungu ana bibi e betimi aboa ye nyina no se ye kwade a wos bia me se meni mona nkanti ne sa de amentoma no nti no obi a wo ba bi foforo mefa nko atiase Ghana mampanyi na nadoda nko akufuado me di wenso ko so wunim ne ekoso papa no waye ne lawyer pen waye asantehene lawyer pen wunim ne ekoso mo so mo waso de akoi mo ye de na afa ho se bi omo de mo wo passport o mo wo ba bi a mo betimi akọ na memia me fi kwa pepia se hwehwe grabiase a mi ka mi krom kraka ani ho oboa abitifi chama se concert house na nyanyame adom na bia ma me so asome so amete ya minim ba bia meko enti ye tena ho ama amanyohwe ya amanyosem kra o asante de ye MPP for dia voter ye we enye wo bia dia o okay enti no video no eno no menim se unya nhwe video ni wie krampo no wakoma se eye enije se ya areho se ye bufuo and into the my entry nkomo no na ento ankosisi ye be wie die wo mu bia na ye hia wo comment section ho enye bufuo tie bibi enka ntete no ne ye kwa ako basisi anu ye de ya no any social media ne ye de kontu se wo na wa ye ready so kwa akoko ntokwa dia ye de ye nim ai me guest no akwa aba ne emfa enkomo no enhyehyɛ so
Nana. Nana from Akaba. Oba Fefe, Yes, yeah. Nana, do you know that you're one of my favorite person? So. And I make catch up. Wow. Oh yeah, my favorite. Yeah, can't bloggers are more amanone. Yeah, outside the country. Nana Prempe my number one. Like my number one. I will be on card them one okay be a bit my ship on myself. Okay, now I share video ya kwashe baye ni the way Afia si kasa na I think say when Gucci one way or the other can not try to, you know, set the up say no kasa bi o one many say wo kan ya there but I say na ebufuo kakra ewo mu and kasa mu no for me I don't know but what do you think about and say some no Mechi obi bia wo tie. Menyi eye Monaguchi. Me kware me friend Mona Momone. Oh. And menyi ni mfiri. Ye nyina ye interviews. Okay. Intino ye Momone Gucci. Ye nyina ye interviews. Ye hehye. Ansa na aba betena studio. Ye nkomo a omodi no back door. Se ene ye besopa eye asantefo ene otumfuo. Nana mebo dia na mabo mu ase. Because say social media no so no akwa trend dey wo so say o pese o trend dia why ana obe attack no ipa kese and omunim say obo asantehene din ebo asantefo din a enye den ya amanfo beso so na he na fe dey wo hwehwe ne saka so what they say it ade a o mo hye ho ana o betra wo say o mo ba be because sem na no mo ka no lady no utie na akwesi a or contradicting no true from the starting to the end. Okay. Said nyanse bi anim. Okay. And wakwa akotena TV so na opening kesi bi te say asantehene sabi utimi obo utimi twantro eto no so abra ye nyina nim say sa no ma ye kwatwetwe ntokwa kesi we watimi wakame ne bi ekeke ka hunyina no otumfuo besi ne obi ante nana anokasa wo hene ba akope ana se wadane no ko otwa mansa a ofiti koti a na ne ho age efi mu ono na ahyehye sanoma we nyina a ekoso okay o hya ase eye doma bedu asem na meken o hya ase sese o so wo ba be kana bakwasem okay ye nyina enwu se nana hya ase a ono so kana bakwasem perifo se sabi abakwasem de ye nyina ye ba betoye ya ma betokra ye ba beti mu nsem ni se wo kan abakwasem a enye bone so be kan abakwasem okay because e bia se bia be kan abakwasem a chirechi mu no mensu me hu ni se mensu me de enso etisi but abakwasem e wo nyina no abrofo no so ba beto bi e ma abrofo no so etchuro bi edito a ye nyina ye sua fiti ye social studies ne culture ne de keke kan it was sha se a wo so chirechi na abakwasem ne ade enye bone afa die edun pempenso bi na agima bedu se otumfuo di no kura na eye asantehene kura o problem ho okay obi a wasa se o cheche wa bakwasem mu afa die memi din aye frame nana prempe a me maame de atomi wono onya me maame ba ana onya me busuani e ba ne se na otimi ga se me din nana prempe no kura e bia o problem wo asem wo ho wose otumfuo din no kura na ya asantehene kura o problem ho anso a okoya akoka se otumfuo kura onye ken na there's no king in Ghana otumfuo your man menya sabi se otumfuo ye king o se wonye ken anka wusim se na de ye me ya ne se anase de ana me dweno amenti ase ne se ono ka so there is no king in Ghana no ne nkofo no so hoahoa na omo se Ajimambedu is the only king in Ghana. You see, as a kwakwa ye time, was it there's no king in Ghana? Unkofo so hoahoa Ajimambedu is the wisest king in Ghana. Not just say obinya sai bia nkobeye bi na ya na asantefo ye bo eye otumfuo nsamnane no ye ka no ya kwakoyo entino me back to your friends asembusa no entino sanoma we nyina hya ase afi ne ehu se mrante kwa bi betna social media no so a afi omu nyina do manni akwakosi otumfuo so okay di atem di ebu a sabi na nyonko meti penso okra no me nkasa hansem ne mfankyere
me tipen so akwa no me nkasa ansem ne mfanche no na imagine otumfuo se wo yo na a wonya be 75 ekwa 78 years obeti medina social media so edi na 10 in person me bo atimede you see na ohene timi ba bonten be kase de mrantie na ye no ni jon ofua so a empanifo se panyini awotre fi man kwada we na nka ye bu na nka we fo account we de panyini no no na de ne sekan man kwada so mo fa nidwa na nka no because o se de enkwada na ye ofua mo so asantehene enkasae ye mo biye beba bonten a na ye de boys na ye no na ye so aba be defend entino o hwe statement ya eye Afia Pokua one eye momoni guchi omote wona oh because I was saying me kon sama edini ye mona guchi ntia okay me sana me kano ha entino o hwe ekwan a omofa so a omoka no ma dane statement no because of the sobo no e kwa akobo eye asantehene da ben asantehene aba be gina social media so egbo eye asantefo aba so say maya ade se mu didi obi atemda okay ebi nsida but da bia no eye na naadima bedu babonten ebe boys na aba so say atendidi a omudi no eye ne de na ni je ho ofo aso a video ni nyina eda online okay so statement na again ni make no oye akwa say eye asantehene mom na hye ntokwa ni nyina ase abra social media videos never lie ye nyina ni de call so okay after utie ni video no kwa ekira otimika say media men trauma obi medidi me hina atemo okay na media mo amode be ba ye hene so de ye nyina ye betie sidom aye hu fi okay it men so men tra ho ema se bi na naadima medu ema boys me medidi me hina atem okay na ye na asantefo ye nka ya ntu na tese mo be se mo bu ye ebresu ano sam make statement bi se asantefo sorry and I'm Asanteni, and I'm proud to be Asante. Me ba. I didn't think I'm guessing me proud. Me na play me proud to say me Asantenia. I was say how. Me need be free. But I didn't think I was say how. The moment to be because me proud Asanteni. The moment to be your nature say you have a problem. Because Oka America, you were so many states in America. Obi to me guys me proud New Yorker. No, not just when you're proud, so you're American, but you're proud New Yorker. This Asanteni can say, or you're proud Asantenia. Who Bruni, who bet magazine me a proud a Bruni. Who Angreni, who bet magazine me a proud Angreni, me a proud Crobo, me a proud a young Fantini, and Asanteman. Okay, with the lady in Afia the submission, baby or can assembly or for me it was a major key alert or say. It seems the companies will cram on much use edema asantehene. What's your take on that statement now making? Statement now making na an offer a year confirmatory project okay open so who say confirmatory no essay the hospital no essay na sabi aban ayinani enya aban we osisuo aban de obeba bia because confirmatory esi wona nyene NDC abako NPP aba NDC asaba NPP saba obi anya na adwo so obeye ana wo hene ehun say confirmatory no ahwe nipa from recently ena nya kumasefo nkwa ana Asanteman nkwa na hwe yo confirmatory omo free eye bono omo free eye temale omo free eye northern side of Ghana ni nyina ho no mu nyina ba confirmatory because emergency eye fawa yetimi fa bankra okay you be ko confirmatory it wo hene hu say da bi ade ne sei it ade ne sei na ese no ontimi yi nani ana wo hene di tu dwa sei wo sre ne manfo obi ambra na wo mra meboa ana ese sabi say odesie anko a akwa dwane ana leadership by example wo hene etwa sika poly $5 million okay edito ho ana wo sre ne manfo say obi ambra meboa wan sabi wan force obi a ana wo so obi ambra meboa ana manfo sha ase say omo donate okay ede akọ eye photo a ya sete sai sika no enko otumfuo se de ewuraba yi wo ken wo so ye kwawuni okay enfa wo se wo kwawuni wo be wa dwe se bi kra na kuma se de me pede wo ho kwawufuo de ye de sori a ye kon kran
ba obetimi abaye e wokumase na bibia besi na bibia ba beto e ho na be ho se sebi project na wo hene eye no enye kumasefo na asantefo nko a e bo obi ya akone do onfa ho o yare a o hene yare sesia na ebetimi de na to private jet in e de na ko South Africa America UK akwa no yare but esa so ye bad time o dwen ne manfo ho ntino onu ayi botom sika e hya ase na wo kan se mi say ye gigi sika no enye otumfuo na de ma confirmology teaching hospital e otumfuo de ana utie ne voice no any the way na okasa na just say omo wo time bi de ma Asante. That's what you think? Yeah. Okay. And Osha Monagushi na oni Afia yi to hon na sa no baba ye ne air koso no. Don't you think that it was just a normal show? You said the bi wa hase ya na minsem bi air koso media no, so we decided so me address instead of you saying say bia it was like a plan ade omo ye ya nsa na mo kwata. Omo plan ya che because omo sha se free ye Monagushi no ne TikTok. From TikTok, yeah. Almost plan and over evidence at trust say. Oh, video say was a TikTok on a back live and say almost 80, you know, 80 meter, almost screenshot here, and I think the video is in better all that. Almost shall say. Okay. And a agenda be a sebi. Oma created the to say assassin for cocotti too much. And a baby asantefo be drubiano, omo pese asantefo nye cocotti. Eya amamre ne amani ekuro bia won de. It is a meme de meya manaya kese a abenti na won nye ma ode nye kese but obu odru ba bi kura na oye kroboni and krom kasa Monagushi oye kroboni oye krobo asanwura I have no idea oye krobo asanwura aibeni ye eni nyina ejane ba ko etino enso no okotra ba bi a oye live video oka twi kasa nipa na so tan no twi kasa so na woka obi ka say oh twi dey say Ghana fo nyina ye ka bi yewo akan kasa no yewo Asante twi yewo eye ebunu yewo infante eni ade but okay twi kasa edi twi kasa no oka na je say nipa wo tan ye say sabi uchi kokwa indinima o tan me a o say you so me kasa ana wo dey address issue na say wo kra wo tan you are not proud of where you come from it are when you so eye egbe kasa no no fanye the show niya hwe nipa do me follow no o metini Ghana nipa na pen kure okay without Asante for there is no Ghana yeah are you for real without Asante for there is no Ghana what's your edebe kasa ye kan nipa do se na nkan wo ye Ghana radio stations atwa ye hu nyina ehia kasa be no moka enwuma ye tie the whole Ghana enyumbe ugo trinko culture yeka culture ekro ama Ghana ewo history oko UK oko America oka Ashanti kingdom obi ani it Ghana ye history na nkasa metima ka say 90% Ashanti history so because without Ashanti there is no Ghana. Without Ashanti kingdom, there is no Ghana. I was say Ojitum because history in Asante. And no tin a young Kofobi, I say, oh, Sebi, I didn't go for your mom so, here back on the crown, Ghana. Adai be is one language. I can't Asante tree Casano. And never boa Ghana. The crew Casadodo that was on Cronin Tumpon. Okay. And also West African countries, also African countries now. Would they imagine? Oko Nigeria, more over 400 and something languages, one country. No Germany, over Germany, you can one language, which is the German or Deutsch. And the Kronu Tumpo, Oko America, Casaben can English, Oko UK, Casaben, Oko Spanish, Oko Italy, Omuka Italiano. But over Africa, over Ghana. Kasa bena was a kiyeka. Twi kasa. Because me no ka say bia we fantini, we your friend say, we frafreni. Danya me ka bra ko wajimi obeti ase. But obi din kran kasa na wajimi a menti ase. But me ka say nkrani ejimi a sorry. Me ka say nkrani ejimi a obeti ase I reply me say wonzu wajimi. Enti kasa
eye popular wo Ghana eye twi kasa anka wose ke use asante twi no ba esan se peseme nkumnya ahoya wo tanti eno ne yene until say Ghana ebenya one language enya de Ghana ne betima akona ni da o hwe Afia ne submission na o make and intonation like and no de kasa o hwe ya obi woni kasa mu ana say wo ni say bi ono an orant keke sabi so odi ya wa asante ho a akwakwa se wo twa ne ketrema no wo we because asante ene eye ko eye nyanom akwakwa se asante bro eye nyanom asante mfante eye nyanom yenye nipa ba ko but enkofu bi selfish interest inti ana mpapa mu aba eye kofo mu nchi eye atense kumase asokore mampon kofo mu nchi o okay ana amane ne eye ye friend say akwantu ene be mkopie ye ko obuo ni de kekeka ho eni so no kasa wotan asantefo a na wotan no ebia wonim na bakwasem nto nkobusa eye ne maame iti atembidie ne the way na ne kasa no ekosoro no me no kasa wode acheopa aba oh really said the all can one kasa yi okay oh afina nyansa aba ne trim ba se okwasia ene die o kan se me pa ho achew okay Nana Ajima Bedu, I hope that name is correct. Domahine, right? And otumfuo or say to the second. And since me I go pursue, who would say? Said the way to I am pia, way man for to I am piano, way man for to I am pia. Who would say? And ready and Tokabi bit me. Oh, dear cousin, no, a very dangerous, and what say, Sebi, yitimi. A casa found. Okay. And then as a quack is a bola sujano. Okay. Would be a name the bit messy because a buffo and a penny for say, Kukuru Jaya, Kaki cannot be jay. Oko Rwanda. And the same thing, of course. The two seasons, I think the other friends that tribe meeting. Say ya, and about what I radio so. And all cancer, no wood diatem. Sebi. Me betnai me hoa me die me proud say me asante say they make us Asante without a Asante there is no Ghana also betima ba betna so akabi without infante there is no Ghana without Ebunu there is no Ghana also betima akabi me can say be say me opinion okay and my base with facts and evidence it also betima ba akabi akabone be na but the moment obekwa kan say pe no obi afa ho time enti no ya besre ye na najima bedu because say be dia make say na najima bedu ni say ye hu say otumfuo aba be kasa twie bi ni nyina akwa say omo ne to eba ni say kukuru ni jaya keka no so be jai but out of ownership and selfish interest me can say eya akwa say die koso no ono fi say tete no ensase ene akon a ekoso a asante part akwa kodi ebno because wo hwe eye bro na asante wo okay otumfuo nsase no ye wahemfo ahodo a omosum sikega enti de ono ye ni nyare say on pese sa ahemfo no betena bro mem na said omasum sikega but nanajima bedu you wrong because wo kra wutu kotena wo wo free eye asumnya akwamu ho ana obesi eye sentreso ana wurewura mu akosi eye wampa mu asase na wote so ne kura na ne wo mababo ntin se enya wodia ono kura ono ane nkasaye mu no na no koyiri kase ye free baabi ne beso eye wampa mu wanfio which means ebunu asase na wote so na ne obese wo ye overlord no kura no ebunu asase na enya wodia ye po obi amana ye overlord ewo bunu ho a eye tachi man hen ono so ni nya pa ne otumfuo eye busuya baako but onwu se tachi man hen kasa tachi man hen eye nsem bi but na najima bedu eye domafo enti aya na to da bu an nkofo kase ye ne abrofo wontokwa ye ne abrofo wontokwa aya na mentia ye ne abrofo ye nyanom but nipa baako anu atu no wasi wo se ono ne de obe no ma bia ensem fata enti no si epensem bia ka che obi a
na Najiman bedu na wasi ye kan no kra ne kire se na na waye bi aye empanifo se waye bi aye yen ka se waye bi atoa so because wo twa so na wo gyae a yen so ye be gyae mentena wo se sebi famina na nim ye fom okay yese odehia nko akọ adwane memi odehia prekope mi free ye asante be kwai okay mi yamansi ni okay oya yesu ya ni edin pa ebusia ye wie ye komonde ebuso twetwe pa na mi hu another video bi a Nanajiman bedu call is it America? I still stand to be corrected. NDA. Yeah. I na per the video bi a me hu ye no. No say Oshe Trini Jonas or Oshe Ohini David. And say Oshe as a chief to say Nanajiman bedu na onya like the boldness. No to me call NDA show so. No kasa Oshe no di omo ye no. Oshe no nti Oshe chief sa na or kasa asem you go from memu no. Do you think that you're right? Sebi eno ma na oye no kra no nkonya tuntum kra mpene so. Okay. Hwe yese se wode wano eto foma ana kraman enya kwan etafre ye wonu. Sebi wo hene entina bedwem because ofi se oyama boys no ahoa no. Okay. But boys here boys are animunyam pa ye fe na animunyam omuni bi. Okay. Or him pong our judge and I say high court judge here I stand to be corrected. What you make us say? What you be say Trin Jonas? Now what you Trin Jonas are? I am in some kind of a year of day open so would you tomb. Now about America crown come be so quiet a glass and qua. Why can it pay mu nana? A better than our mouth for boo. Okay. You will be behind quiet but any nana ye. And you know Sabi uncle be a warrior de pa and be a wo bonabaso shin cry okay but will be a oh dear tem dimpen for them a deep drama in Mahama tem a din another than Kufuado attempt a dimpen for Kuku Damamoa Ghana would do a matem and now tem near Ketwao the Kebi Chewa what you say aquaday or he needed owns or a stable. Oh on say Sabi make our way friend sia yin mo friend so okay and I think say the boy na you know sabi I was so timi corner or hwe na adwene because say insu so fa no enye easy okay baby our fire no and then the wodi na ni hunu ye say me na ye interview da okay. That was not about a year chieftaincy it was about a year na kontu okay it you know on narrating a story ni the okum ni do film ni ade I think say when your problem e wona adwene ma e what say you can say obi o problem wona adwene ma and obi a wawro no wona ma bontin kwa aboda of course ya wabonafo bebre ho of course a lot hard bebre sheshantade bebre timi ware sure obetimi no oba tena obete to oba na adako no afetu pay no akuno wabodam etino ono ne bodam na enu bia because sabi dia wire na ntiase bia ni okay did dia tell me anyhow and sometimes you know it's about YouTube coins views and all that and then so person Ghana for yaya mana kwa say o person onya views o person okọ enima dia tem di mpanifo atem but so ye bema enye bema ne de wote asuoja edidi atem o ye ka mema ye mo bi ne mema because me bobo ma adwene ka ma adwene but still me saba Ghana but so no ye bema on betena Ghana obo betima ba ye adepati so no wote no kan nsem na America ni bi no ananti kroma me ahwe sabi yasi wutiri mu fanya enti amonku so what you say ye di nyansa eto ye kasa ho enya atemnidie kasa ya America ebia me voice e wo soro but ye America bia no mindi embu opanyi bia ntia okay ye wo kwan a obefa so abekasa ba mbetra na mkase na osagefo na najima bedu sebi say ni let me dinatem e de ebia ne bema nyina dinatem a sebi entasomo eti nipa bi say na wo na najima bedu etimi ko bona baso wo NDA na donko ye menua ba okay ekwan ye David ohini David ede na donko e fa so dinatem e de sebi ne ba eto no se ne ba wawo eye anyarefo
So na donko interview na obo Nana Adjuma bedu ebo hini David Abasono. Me hu se na donko sebi nanim ayebasa. Okay. Because o statement na Nana Adjuma bedu make ye na o so hini David omo boy adwuma mo yade. Adwuma be no mo ye. Se adwuma na omo ye na obo mabasono. Ebi ana na donko je ne she. Se wa wo ayarefo ma. Na sebi on fa sika nto ne mani minu nku omo no mo ye moa. You see, imagine. And so can you attest to the fact that media minya Asantene? So as Oshayeno, don't get it twisted, Seven Asante. Though it's just an interview now, but there are some chaos we across on the media with Otumfuo being the king and Domahene being a chief. Obejia tumse sansen some na across na pa Domahene ye chief no Otumfuo ye king. In your constitution, okay. Say otumfuo asantehene and paramount chiefs. A constitution, okay. And you otumfuo na chroye. Okay. And no Nana Adjuma bedu so one tiase say. Ya he no otumfuo asantehene and paramount chiefs. And also one tiase. Okay. So one tiase we a high court judge, I stand to be corrected. And your court, and was all called near amendment. I didn't know about attacking you otumfuo. Yana na otumfuo say tutu saa de na ye chrohye mu kra no ebimpa na ye nwo no ano no aba betu no aba bedi ade obewu akọ foforo beba yanka se otumfuo say tutu and paramount chiefs so you say the asantehene, which means asantehene bi obebe bia obeba beto aso etino enye yen nia ye ne saa eya bakwasem ene e de eba bedu ba bia ye duru etino wo hwe otumfuo so a owo eye amama hene makomako 66 as I stand to correct it and shenase a obia ekosai de kire no Nana Adjuma bedu amahene do se no shenase oye ho amano hene do se no shenase oni bi aje oba yes am friend ba prof one ba be kan comment section ko aha do se oni bi etu ntimi mfa ho aya na sebi me peso bi kura be gina baabi obi obegina baabi di eye doma toto eye Asanteman anase kumase no na sebi o se okomye ko check na adwin because e bia na adwin problem wo yale okay because doma yenim doma doma metima adwon so atwa ho ahia na se kura me ka se doma me be se me to me be so o ka se obetimi adwon so atwa ho ahia e bia na obi ana o hwe me pa che se doma ye kroketo a metima adwon so atwa ho ahia. Oh okay, so it's a small town. Small town. Okay. Bantama asafo de chemso doma pra ento no kumase de chemso so sene doma. Are you for real? Yeah. Hey. This is go bi on ko doma da. Eh nya akose obono sa. Kumase asafo eso sene doma. Me fra Asante be kwai. Okay. Me krom be kwai eso sene doma. Ye pe be bi dia toto eye doma ho a eye kwaman. It's a croquet. Eye croquet wa. Oh okay. But do na any sando so ntakrache. Otumfuo so ntakrache ntino. O atake na edin beba no. They say no na why successful because you say no ye bo otumfuo din a Adjuma bedu wo ho. They say no aboa no. Okay. Enti doma ensa a me kwamre me ka say me be say me to doma na kam de ye poultry farm. Na mahama eye nkokon nketinketi ya wo so be say wo de ba yi. Na kai doma ya hye ase ye nkokon nketinketi ni apam mo nyina including Nana Adjuma bedu no ma be kumase. Okay. Near the hoda poultry farm. Okay. It's a say munya just otumfuo ni munyam na to say I show the doma. Otumfuo ni munyam ana say bi doma hene ono so odidi ho. Okay. But enkane no doma ne wo fa panyini na wo som sikedwa o som asante. Okay. Ana wo aba no aba be dom ana wo som som bi ma akabone ne say. Enti ene se doma ba as a prodigal son asante for mo nje na mo beje. Oye nua. Okay. Ye beje no. Emfa wo se doma ma hene eye Nana Adjuma bedu. So ko ne krechi a ebia the next doma hene a obeba no. Ebia no oba be som eye sikedwa because ono ane wo fa a odi na ade. Nana Adjuma bedu a oto so first. No som sikedwa. It no oya na adwene se obejai prodigal son. Wabani ranche. Mira. Ame boni cheme. Me ba be sum bi ma. Oye yenua.
ye be boa na ma na so mo call ye America a mo kwa kwagigi sika na so mo gigi susu no keteke me kwa metime yi ye fa sika no mo de ma o metime yi $10,000 e dey man direct okay but sikon kwagigi ye nya no ye say endo $2,000 impo otumfuo ekọ eye na nsi ye ko eye ogwamem Cape Coast wa he Cape Coast for us ye hu bi da the madi ye hu bi da if you say wo ye we say 500 million Ghana cedis I stand to correct it okay ebusia mo fambra oyi sketchy the says ka no ebra mo ye mekobro no mo hie ska no anka mo di boni ani di mo otumfuo anka na ko no na betime yi be 10 billion someone. Okay. But only see almost struggle. Sebi, you say, Asrewa. Usumpen Usua, Yagina Yasutu. Okay. It's obey on Wasrewa. Our Yakatikati. Oh, Baby Sumpen Usua. You bet you a Yasutu. Okay. I'm a one shall win your skin here. And Nona and Ama Mamedu almost suffer. Okay. Last, yeah, you show me, but anyway, last comment for Asantene Bono issue. What advice now did the man want to share right about now? Yeah, dear, yeah, some sikega. Okay. And Sebi, yeah, 2 a.m. yeah, may count be. Me to me say me a proud Asantene. Okay. Me tia Sebi, me yanka na ma me do Kumasi. Okay. Because me won kran me mu a me ho hyehye me. Okay. Kumasi na ye Ghana. It is ana me maker. This is what you baby. Oh yeah, me na weka se Kumasi. Me too quiet. Si ena ma o ka se Kumasi. Na se Ghana kron bi. And Accra no ba ye no bi pamowana. Oh se Accra no, ja wa hwe wo ba Accra o mo aduane kra nkoyi aduane me ba. Aduane enkoyi sen. Aduane me di. E bia omo ne wonam. I didn't know one say bi omo ne wonam na bi omo nya Ghana mo timi fa onko be bia enkrafo mo tin kan be Kumasi mo timi say ja Kumasi de aduane bo fo aduane bo. Oh ba se say oh yeah. Kumasi enyafusa. There be say enyafu but you say omo person omo standard omo the cost low. But still no Kumasi aduane die. Okay. Eti no bibia no eyi Kumasi say be just on pen okure. Ti de make akwa akosi nyane say yenye nipa baako. Metie yi me say Kumasi eyi Ghana yi. Onzo so wo bro wo ye techiman wo brekum wo eye nkransa. Wo betima say nkransa so ye Ghana. Eno ye bo ye kum. Onzo betima ka bia ho ho. So what I say, but minimum the grant here, Casse, Asante Ghana, Asante your mind, Asante, your Sumsikeja, Asante, I'm proud to be Asantenia, Muaga. The moment I make us a mere proud, some year Santini, I will a year Bruni, won't find will be done. Not just a one, what time home? If you're so complex. Yeah, I don't know what kind of protocol. Let's all time home. And Asante for the money at the door. Ah, said many at I said. It is a melon now. Na wonso so se mani atia yefia ye kwa abrochiri enkane no wo de yemfa ne enkane tete no na adibifo ye de brodua ene twiye to okay abrofo ne baaye no ebi kwa tete pa kwa ne bi obokokwa mo de ntomago ebi omo pamoto abrofo ne baaye no ana wo be kire se ye wo tiro ho a obetimi da bi pawoto enkane no na ye ma no ye nua ma no se mudu nsa mode eye sabi ayi entomago ana mode hyemase enne mu yisu pad first na mo hye eye your friends pant ni kakraka ni bi no enne tumutu nyina ba ifre fa ne ba abrofo no na ba sa no mani nyina ye ni ti wo ho okay edino ade ti wo se me kosu me ko time bruni a wo ma mani ate okay but me suen bibi de free no ama me so mani ate this asantefo so mani ate menfo anon ka kekese asantefo ye omo so mani ate suen bibi free asanteni wo okay ne beboa okay no me dance so on the metric komo dance so it was for a tap send and a dance here ba and a so masna ye din komo twitwi ebrewo edi na ye miss cover girl ye be say she bi Mr. Mankwa me wo fase wo say ni ska ba ne de awie ni project no eso de bia me wo fase ka ma ne wo problem enemremu na monte tap sending kan no so ne de tap send ye easy fast and secured way ubetimi asend sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa a wo be ne say
Chirani say won call App Store na Play Store. On download the tap send app no. Or download ya. Ebebu sanso promo code. Oma the pet TV shim. Obenya €5, £5, and answer $10 on his first transfer. And you make kwa friend a catch them. Tabi minyanwe. Esansa tap send at the good news aba. Tap send the giving the customers won't or the tap send wallet aba. I know about anything. So your customer who you cases here. Ubeti me a tap send app no create wallet also. And it's a rate in the costra now the Sikako wallet no. And I say mpo betimi atosusu nkakra enti abere sema opeso send sika bagana no anse wa send sika na bagana and I say oba o my Ghana mu a watimi use sika e wo wallet no tie and you said to say you use momo Ghana hayru sa pepe se see tap send that trena shim kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no